Abangan ko na. Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Pictures of Welcome to my traditional Hilot with healing. Ayan po. Ayan po. Wow. Picture ka kada man. Ato picture. Pila? Isa lang. Isa pa. Ikaw isulong. Tama na. So maghilot ko karon guys. Hello po, shout out po sa tanan. God bless po sa akong first viewer. Maghilot ko kay Ante karon 76 years old no. 76. 7. 77 years old no. Kung nakita niyo ang mga previous video pa nako sa una, ano si dili makalakaw sa una, karon makalakaw na. So papahilot po siya karon guys kay giubo. So sa kitang likod so giubo. So shout out po sa lahat ng viewers, sa akong top 3 viewers, sa country's viewers, India, Indonesia, Philippines. Thank you for watching guys. Please subscribe, like, comment, and share. Maraming salamat. Sampai ko likod eh. Yan lang, ano lang. Saan yung kabuhan? Akong ubo ba? Hmm? Saan ang kabuhan? Sa kabuhan ang ubo? Ha? Eh, Sa kabulan? oo. Isa kabulan na guys ang ubo ni ang nanay. Hindi, ang wala eh. Kahit 5. Tao na. Tao na, wala na. Puti na lang. Limon. Tapos rumulan kaya po Ipairo ko. ko na tayo. Ha? Ang volume. Eh, 45. 50 na lang. Uy, ito din, binuod o. 55. Tama na. 55 na kumusunod. Lemon. Thank you, nak. Go, go, go. Baka na hindi pa ni kanina, 55. Uy, laman, nakuha na din ako kampis. Bugay na kayo pa. Sakit? Sakit? Di ba? What you looking at, baby? It's a lot of fucking money and I'm hating. For the rest of your life, I'll be there. Just talking to you, pieces of your hair.
Dali ko kaon na nata para matamo mo na rin. Ay, ma'am. Eman, pero trapo. Ano, klase? Wala. Anong gawa ni? Kung gini ka tinidor ma. Enggak, tidak beli gol. Eman. Meron ko tabang ko, Eman. Enak. Ano to? Ba? Dire. Ito. Dili ka po'y magdungo. Dili ka po'y magdungo. Sakit yun ako diri ko. Ha? Sakit ako diri. Dili? Pagkaya kong posisyon, no? Dapat sa mga kalimutan.
Nag-ilit ka dito ano eh. Igluto na kanya siyaw. Ibabaw sa lubot. Yeah. Ayaw yung kamot na kuha. Ayaw yung siyaw, ayaw. Sabi bayana ni. Mabaga pagsikap na ko, hilak naman. Sako kayo? Oo. Nilot pa siya. Ah. Di nag-aala rin yung kamot. Uy. Para daw ko makalakaw, maayo. Ah. I'm sorry, guys, but we got fewer votes than last time. Again, BFDI is canceled. No one knows. Why not? Well, too bad. And I don't think you deserve it anyway. Ano daw na yung magbilang ka minutes? I think they're both eggs. 14.
time to do this. I'm not sure what to do now because all of the contestants are gone. Except for David, of course, because he's immune to bugs. Hey, I have a David cloner. I decided to not cancel BFDI. Again, this time is a red velvet cake. It was recommended by Total Drama Island 5543. Go subscribe to his order channel. There are 3 slices of Wala naman cake. yan. 3 contestants are safe and will get cake. 1 contestant will be eliminated. So she's safe. Out of the total 735 votes, firing got only 86, so he's also safe. Ilyos ka to, singot ka ta. Ah, Singot tayo. oh, Leafy is safe with 125 votes. And Flower is eliminated with a record of 524 votes. Oh my gosh, how did you people come back? Whatever. Flower, you're the first and last person to be eliminated before the finale. You Flower. Sponge. Was eliminated at 4 votes. Was eliminated at 6 votes. Was eliminated at 9 votes. Goodbye, Julie. Anthony is at 12 votes. Teardrop, it's time to say goodbye. Goodbye, Gumball, or GBGB for short. Jeez, your job is so hard to impress.
Dili ka pa magdungo. Ako to ay. Sabado ka ligo. Pila ka minutes Diamond? Ano ka? Ibulong siya mo. Sabado Diamond. Ito di ay. Pila ka minutes? Ikaw na lang dolo. Pila. Tuto. Kaya natin, mamaya na kate. Jesus name. Ayaw na. Thank you for watching guys. Baliw, ligo ko ha. Ah.